Akukuhoulo pastor, Deacon, and Kukami. Akukuhoulo ipkyuye Christo Kukuhoulo. Ploshe kagitolo Pentecostalalono punkyu. Akukuhoulo tipo shipko vakyu and Akukuhoulo tipo tumla vakyu. Ampiu alhono Petervilo inoshono ikukuhoulo shikeni ipi matagido churzo ajo churtachelo tipi. Tipo piveketi Peter Picheveno, Peter ne Pentecostalani, alhu shepe shikyolo atala lakilo likino tim, katone kutsu halveno azlono baptiz shilvekyu, apostle magedo kini ajol hodlakiletlani. Ditu ishogi beri alhu shepe shikyu vechono tim katone bungu, ampiu jisi itivekyu, New apostle magedo biti ajol bitilanetlani. Itaretina ishogibere Christo Kukuhoulo tugibovekiye timkutomo ki kakamla shu ove ipi apostle agido pungu ajo chrebdilono itulani. Ditu ampiujisno bitevilo iu beriko aki vishi tuchomjolo ipi azatsvena kungalo vekyu nyukonetlani. Ampiujisno irmoge dolo beriko tuchomjo benke akyu pastor Pichapani. Bible kiklo akyu pastor ajeli kitalono itul nani plosho khaktolo. Kelaki elder ipitlani, ye Greek zalo presbyteros ipitlani. Akinyuno overseers, momu bishop, Greek zalono episcopos ipitlani. Akatuno shepherd, Greek zaloye boyman ipitlani. Kepanak kujo amakolaki en azalakilono petalani iketiye shepherd akyu pastor ipi petalani. Bible kiklo en baptiz chinia kono petachikuye Akukuhoulo hiyam kinyane iketiye akyu shepherd pastor ipi akyu en Deacon. Ike Deacon kikiye akyu momu arinkishu. Akukuhoulo akyu shepherd ye laki ena paye alhu beri kumtsu show ampiu yukukutsu. Akukuhoulo akyu ye laki ke kutau loka jillo mlaiki ko kabes sakipeu ipnani ena akyu ipyu ye kumtsu kichimi itimi kumtsu ganguno akyu ke ena akyu ye laki ke Ampiujisno Akukuhoulo kutsu, ena Akukuhoulo ampiujisi pimpi, shepherd pastor no ampiujisi pimpiu yukukutsu. Akyu pastor kumlaye alho zaku jou kutsinkyu, akumoshi arikelo alon pinkyu, shipme arikelo shikte tsinkyu, achipi shikhi penkyu kukutsu tsinkyu, alho beriko kektoinkyu, alho beriko loji ankyu, alho tsitsikikapu pekhoinkyu kupuhu pe khitsinkyu. Akinyu Timothy agedo kutsu ajo chirzo, azo Peter agedo pungu ajo lakilono kutsu ipakolono itulani. Akukuhoulo Deacon kumlapu. Nyungno apostle mi agedo tsogolono kushne Deacon suksishken tleinam tsimishetlani. Tiaono Deacon mkokumtsino apostle mi agedo tsogo aki vishi pishmasa kipani. Wanung kumlaye tokalo pasirku punkyu. Ampiu ulhu lokjilo pasirku punkyu. Alhu poisa hekimiye ikipe ikulo aki vishi jukutsu hekzinkyu. Akukuhoulo dinhemga pichepiri tkhadini kaga yezi alhu kumlalo tsikeko aki vishi hekzinkyu. Alhu beriko ashilo avesa arikyu tuchomjoinkyu. Apimpi kukupu kumlashinkyu. Mirimi kumlhomi jimemi samemi
veksa yukto tsingyu hipako no Deacon mko kumlapwe Kristo kukuhou ship khiveno Kristo kukuhou thum lavakyu Kristo kukuhou ye intem teikwe ikemu Kristo kukuhou ship kovebze tipo thum lava akyu ye nyuno Pututa bemako mtabekyu vechono tishivani. Deacon chairman keno pastor show ayakibyo shuve akyu. Bible lo kilemu Deacon chairman kahai. Ena Deacon mkoye akichu aitu. Deacon akichu Deacon aitu ipitipo kilem kai. Ikemu Deacon ya apipi. Ena kumtsuna Deacon ya aringishu momu alhu keuke. Ena tiye shepherd pastor kukupuke. Akukuhou kukupzalogi pastor na alakampiu. Akukuhoulo ye toka kumtsu pastor na ampiu. Pastor show ampiu ye jisilki. Deacon ye ampiu Jesu Kristo renguno aringishu. Nyungno Deacon set up shipzu tipolo no akukuhou shipko vakyu ye. Deacon board chairman khubze ane Deacon mkono pastor show ngovena pastor show ayekpo shivakyu huno akuko shipko vani akuko lakilo pastor likina akzu ane pastor na kumtsim piu ane pastor na kumtsi show ayepiu ane kutamiye ane Deacon mkoye pastor kukupu getono pastor show ayepenkyu kumay tewauna akuko shipko vakyu ye Pututa bemakom tabekilo no ako shipko vani. En ako shipko vekyu vecho no akuko Kristo kuko ye thum lavani. Kukami kono pasivilo nipuni nake no kinshaye kinan nina hapovenshaye hapovenan tono ipi pire akuko sasikyu vecho akuko shipko vani. Kukami pasir hiyamlo chosimlai. Pututa kumla ani. Tiaonan piu jisina mar kagedo chirikinlo. Nzimishe alhu kaiseru ipi ala kututa shiri kutsibepani. Kijemi kinimi no nino zipani nino shitsike nigotono ipi kiu. Hipoko vecho Kristo kuko shipko vani ane kitkeve kiu vecho no Kristo kuko ye thum lavani. Terauno akukuhola kilo Kristo kukuholo pasirna ampiu ena pasirna akhiu. Ena Deacon mkoye pasir kolono aringishu. Ena kukami, kijemi, kushumi, kinimi, kami, kumtsi pasir kija kolono alhu pulingyu getono. Apayna niuge, nina zipabange, ibikyu vechono pasir show ayekpo shu vekilono akuko shipko vane. Ashizana shinani, aung shinani. Ashigidauno kagamina ampiu, aung gidauno pasir akiono ampiuge. Hipo shimo vekilono Kristo kuko shipko vena. Kristo kuko ye ajena awvekyu shanipu, thum lavekyu shani. Terauno akuko thu ena mgakyu khe khinshaye. Kumtsino pututa kumla, ena pututa bemako itino, akuko sasikhaye mga nani. Yaono azahipo chilgemi kumtsi pelo, pututa kukhlo chejono, alhu kumlalo ngagaye, alhu no kumatsi benkyu kukhe khlo ipi hipo besi pilani.